Aki din! Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata ato Siyak ti adalugan na. Amom, nagasa takla unay, tasi ka tinagbalin na nobyak. Anya kalakit din bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan. Di ka makaururay, mat. Nagsasao ka dita. Kunamlan no asino ka, mat. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Wan tagayim ko mat ni Melissa. Sama isa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan. Ang mga nonya pa'y ti papananti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayim ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod kan kwa na iya balay da. Sika kiti ti itultulod ti babae dito yung balay. Anya kay lagi din ay tatang. Siyempre, isuted na tilugan na. Agagat ka gamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae ito umay mangitultulod kan ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nagadudita. Talaga laang kitday. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin din dyan Eldon. Anusan ta nga urayan. Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang kami ni Jibalay ta. Anya kalakit din friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanobyo. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumot nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mo't ang mapagasatan. Amangan no di na ngamin serious went agaplay. Wano saan? Amangan kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat tan kan kwa na Anya nga mi tinakita mi tira lalaki aya. Apa niya inaklunong pa ilaan. Diyak man ang mo, friend. Basta nariknak lang, nga da pa nagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masuruna kun kan ka, Oh, anya man ang tipakasaro na maya. Di ko nam kanya kat ag-date ta ita. Ha? Ay, wala niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Busy ak ngamin kahit. Kat, saan nga ro na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguraduam lang. Ang mga napagkurayan naklang iti awan, Wen, di ka matanagan. Mapantan to manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakadak nga rodan. Tane, at dapay tinapatag nga ramitak. Agteksaktogan ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tiki na sarita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa na tatang. Melissa? Haha, dinakman ululbudan si Kaeldon. Anya kay lakid din aya tatang. Agrup-rupa ka din nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Ha? Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, pangasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umot kanyak tatang. Udno, man.
salon, Eldon? Melissa. Papuskulukon ati ropak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam amabalin na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak idiya. Talaga nga nakasapulak ti kwarta. Sikalaan ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anom ti kwarta aya? At dalaang tinapataga pang usarak. Angam saan ko amabalin nga ibagakan ka noon niya. Manuti ka sa pulam? 10,000 kumano, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Uray 6,000 lang. Nakita ti kwarta nyawat mo ti dayang Eldon, friend. Buluden na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka ti kwarta inot utang na ken ka idi. Saan pa'y nga ron? Anya kalaki din na friend. Di na pa'y nabayadan ti sigod nga utang na. Nga pinautangan manan. Kasapulan na kanong amin. Dang na ka man. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ayang agnakam ka, friend? No umabutin iti mano arribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend? Saan adakis agpautang? Ngam kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan mo maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. No nga ibrik na ka, masingir mo pa yung arot. Awan ka diti dadumang in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti iti restaurant Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino. Sa dino kumapay. Iti sigo da papapananta Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda Umanay pa ito Adda ti emergency manik dito kunamsa. Agyaman ako na Jenny Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manen. Agawa ang nga ro ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang tag-showerak 5-8. Agawa am nga ro din anya lakit di matan. Wen, makauray ka kadi. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan da nakabaybayag kan tumat. At dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka kadi matanagan. At dapat tinabati a kwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Apay nga ita kailangan nagawid si ka Eldon. Ha? Adda na pa nagtatang. Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan a babae mo ti makagapo. Amamukan Eldon. Sa dino ko matidado mapapapanam. Katawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangasiyo man tatang, di nakringringan. Nabanbanugak. Kasapulak ti ina na. Ay na. Jak amok no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanan ti gusto man iti salon. Makapagsarita tan iti nalapat Melissa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtugaw ka pa'y. Dungag ka na yung bag. Talapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din aya, friend. Pagdanagan nakmatlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay ni Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rimwari ti may sa hotel itay ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak ti si ka, isinam gid din.
Isumad lang nga pagbalin na kaalending. Day talang mo't umutang ken katam muna. Di nanto may maramit ti mangsukon ken ka. Sino ti babaya ka, Duana? Daka mamo. Kita data na. Ato ti latawan na. Ti awanan bain? Sika man laeng ang ti pagdamaga, Christian. Anya ti damagan niyo, auntie? Pudno ka day, nga damanan babae day chay nga iltawn. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo ti nakakita. Kunak tumot, iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta Melissa, uto-uto mga main. Amuyo ka di. Ano urunong ti utang ni Eldon ken kuana, auntie? Diya ka mo ti may papan iti day ta abanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldawn iti anak ka. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutang. Ay! Nagulbot ti anak yun, auntie. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado ang ati 40 manan ni Melissa ti ginastos na iti babae na di na minsan ngal daw. Sigurado day tante. Agtugaw ka man tagsarita ta Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag ka ti may papan iti nobyaw. Kat ti kayat ka, i-break mo day jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugangan ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang ka, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tara ramida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak ken kuana. Ano kasta? Agsinger ka nga rudeng? Wen, husto kayo kaninanang. Rupat kwarta day ja babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadag iti babay na. Nangalalaan na mo ti kasta alaing na. Spoil day jay. Tunggal bumulod ngamin ken kakit ikamto matatakos. Sa baliitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalana di kwarta gastusan na. Babaero kawan kwarta na. Anya lagi din. Manunga yan, tinaurnong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Diyak pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasam man day ta. Ay, apo, nagdakilan day tangay. Naimbaglangan ata nakapagpanunot. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, tasingirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? At to'y tilistaan. Ay di nakman rabaga na kasta, Melissa. Agbreak tamatlangan. Saan akong ngagpaluko iti lalaki akas kan kanya. Ay pang-aasim ata di mo mataramidan ti kastoy kanya. Tikunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idi na minsan. Ay sana pud no day ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-pro pa yo iti deja babae. Ay awan ng tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung gudam Dahi tatiganaban ti tao ngawan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay tatang, tulungan ako ma.
Ay, no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay. Kasi kamot lang tayan ti parikaw. Ay, kasano ang lain ngay tatang? Ay, kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadan mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babayin mo. Ay, sus. Sika ti mo't utang kini Melissa. Ay, hey. Sika pa'y mo't nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nya laki din aya. Naa, tasi ka pwede makaungot ita. Iti pa na palabas nga aldaw nga urayak iti text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka ditiin ka rin kanya. Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko ken ka akwarta. Anya? Agbreak tan, di na ko naawagan. Disturbo ka man. Ay, makapabannog tatang. Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kumpleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, amo mong tirigat agsapol iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabannog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sika ti babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Diyak marik na ti suportayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mati aramid mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang, da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka, no kasta ti aramid mo. Talaga amakangag ka kanyak. Saan mo't nga ruda mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaol iti kasta nga aramidam. ko, Ay, ala, agsagana ka kiti. Amang kiti numaladaw kay ti trabaho. No anyaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali apabasulam. No di ti bagim laang. Laglagi pam, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Nasaya at nagranata, Vanji Balasang kao. Apay tata, aday bagayong. Damagag la ko ma, no adapay ti madawat a mabali na maimula apun ti sabaya. Ay, hun tata, ado pa'y mat ijay bangkag may. Umay kayo lat ta ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Ta saan mat amasangon nila kay ko. Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit daid, siya ko ti makambaw. Hun tata, Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. hun tata, mapan kayo lat ta. San abale, taim pakada yung matan kanya. Ay agyaman akuna ay balas ang kao. Anya ngay day ta imot yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit apuun ti sa babaraw. Ha? Dapan ko man dinawat iti bangkag da banje nga gasawa. Kasta ka day. Di mapanyamutin imula iti bangkagyaw, tata. Ay wun man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, kinagbunga ka ti saba. Ay wain, tata. Mabitlang ti saba. Anya ngay gayam asaba lagi ta, tata. At dalakatan, at damat dipeg, akas laro pa pa iya kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo, naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da atao. Ay na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo, dumawat ka ni Banjay. Iti mabalin na maimula. Tadapay mo't mabalin na pagmulaan ni bangkag may. Aywun nasaya at day tabarawk. Agmula, tapno adda apitan.
Wan alakay. Lakit di nagagat ka mapan agala iti bangkag dakat mapan ka. Wen bakay? Mga anak laeng ta mapanak man ija enda banjay. Marang mabalin pa iti mapan dumawat. Wan kasayaatan ang mapan mo pa ipakada nga umuna. Tapno awan makuna namat Wen bakay? Nalawa pa'y aya, jibakante jibangkag ang mabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa yang, uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan kay jay kunam apapanam. Si kakit di matpare, may kapailang dito'y balay. Di kalata nagdiretso ijay bangkag me. Si kakit di mare, kasayatan latamot angay pakadak pa nga muna. Sa bagay matket di Ang mga bagat ti makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, sika talaga. Mala mapankalat ta mga laijay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpaiso, kabayatan nga adda maimula, ken pagmulaan, tapno adda maururay ang maapit to. Aywan maray, gusto na ito ngayon baga. Pagmula, tapno at dapitan. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagdabanjay paray. Napanak na nga la iti mulak apo unti sa ba. Kastaya. Ingkamutin mga ala paray, ado pa iti mabaling nga imula. Sa pa'y lakatan dagi jay. Iso ti kang inaana sa ba, uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't pare. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at dapitan. Kastila da ita paray. Apay, san ayaan na lawag ti imbaga ken kapalds. Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday jay nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day jay alalaki gaputi kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot, bakit? Duwada nga agasawa. Ay well, uray ni tiringkat na paklan mo't la sadot day jay. Kitwan. Kitam no lumabas kay balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, itikas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ang maimula. Kasi pa lang ti sungba na. Katbay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ayun na, manulang abulan ti saba. Kit babalinan nga agbunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo, pilang bayani, kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Mapan kakidin nga agal-ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Oh. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga surat ti agmula. Total kit agbibisin daunay. Nagpada na kinitata blono. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin daunay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da at tiring ija ang daminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki de. Anya nga ta ti makagapaw. Nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba. Nga oray nagdagaang ti panaway. Kasya nga ta. Wan, dayta kano ti makagapo lakay. Una yung dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na ya. Nagsaya at matimbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga da dya tiring. No nagdakas kumakas la kadakwada.
tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay, awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay ang talatan, be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga ron, tata. Kasla kaano lang, hindi nagmula tayo iti saba. Ngamita, adan, ti mabalin nga apitin ta. Ayun adu ti sabak ang nagbunga. Oray siyak, tata. Ay, nagragsakitirik na. Nagngina ti presyo ti sabay ta, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga ron, tata. Nakitak ti update, ti presyo itay, iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin na gitibong at timulak at araw. Ay, uwin na, tata. Oray siyak, may. Mapanak man, agpukan inton madamdama. Sapay la ko ma, tagtalinaid, anangin na ti presyo, iya invat. Tapno, adaghanas ti panaglakaw, tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, no, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. At daya amit nakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado kung awan nakakita kanyak. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imalaldawan. Ha? Nakapukanak metlayang iti lima apunti saba. At damit la mailakok ita iji invat. Hey! Nangay na ti place ti lakatan itakit. 80 pel kilo ko naman is. Anya. Ayos. Ala, Ay. aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kini kanul inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet peas na iti invat. Whoo! Yeah! Nakasala ka kalangalo diti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay! Oh, tata. Api akas tati lang ayaw. Awanan bain, nung sino man tinapan nagpukan ni Timulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawain, uray da kayo? Kit adamit nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasaman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan kupukanan, ta iso kumati ilakaw, ay gamawanan. Anya? Ay, kunaklaki din no siyak laang tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamit tinapukan na dua apuon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No sino man da itang agtatakaw. Agmula kumamag. Tapno adapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no sino man da jay. Siyak ti pagpungpungtutin data. Masigurado adi na magustuhan ko na tumay. Tata, Ay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agadail ti mabagbagi na. Agletag ti patong na. Agraman ti kirit na. Kinmarigata na makatak. Ha! Sana siyak ti kaskastada. anya? Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumay. Ha! Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agdatakaw. Salbag dakit day. Ha! Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ng agsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabon da. No sino man ti akin aramid. Ha! Salbag ko na tumay. Aywan mare, kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya?
No asino man tinagpukan iti sabana, aggaddil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, sikakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day ja alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Ay, uwan mare. Amok dayta. Ay, nasayaat no kasta mare. Sapay la kuma, tano bilang man ta daam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanon agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak man na sigurado nga amo mo tanti ugali dagijay nga agasawa. Ay woy, oray siya. Adamod la atap ko no asino tinagpukan iti sabak. Ken saba ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma tano pumaysuman ti imbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mga ming agmula. Day talagpukan iti sabat akin sabat amuda nga ramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno, bakit? Wan lakay. Isumatimbaga ni Dona itay. Anya? Ay nalakay, makapadanag matsika. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day ja alakay. Pati mo na di alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay, apay, saan ka kadi amadanagan itikas dyan nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso? Ay na, damag mun aya si Kateleng. Sa una laeng rayjay, saan naman pasamak? Anya laki din. Alakit din. Yang kaisagalat ti makan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina kun bakit? Nagsapa kamutan anak karing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakaring kamutan. Neko. Nagsakit mo tinta ko. Anya ako ah. Mga angot ko dito. Mabagbagyak. Kasaladanan na bakit? Anya? Bakit? Nagsakit. Kasala nagadil nga ako paiso. Ay, daytan ti kunkunak Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, aggaddil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno. Kat, anya ngay nga rute kayat mo nga ibagak, kat dayta nga ruden, pimayson. Neko. Nagsakit. Nagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko. Bakit nanay? Madya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita itibulok ti bayabas na lasim? Wala na si Pagkat Pelayang. Ipabulak mo. Tayo suti pakakaskot ti gandil ko na nanay. Kunakon kahit. Ha? Tatablono? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula ka sa ba? Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Canton. Tata? Anya ngay ita. Naggadilakit nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din.
Pangasyo ko tata. Pakawanin na ko kaliyak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta, inamin mo mutlaang nga si ka tinagtakaw. Ay, hanyalakit dain. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Iso na itati makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka! Ha! Aggagit ka ngamin nga agmula Salbag ka! Anya, matanday talangan paray. Nakasakang kami tamagmagnang. Ako Ayo, nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya, Nagtakaw ka lang arodain. Inraman mo pa ilaang may jay tao ang nagpudot ti dila na. Apo maysaw, dagiti bagbaga na, nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. pagbabawyak ti nalamit ako, pare. Kaliyak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kas na paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno adapitan. Sana kastaan nam ayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo, kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Agba-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibublag da, mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Diyak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita agman, mare. Madamdaman to. Agpa-loadak pa'y. Nag-expire nga may ti load ko, Mari. Adaload ko, mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da, tabuyaak man ti bagbagam, mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account na ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya lakit din dagita nga gasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akum kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyak kan ka. Kasla lipsing mat, mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amoda kita nga gasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag ang nagkanta, mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, mare. No adda trabaho da ijay. Apay nga agkan-kantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog ng agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswildoon da pagbiyagan da, mare. Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, adda na kiti ipopost da. Agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dala agbibisin, mare. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdama. Aday talakay, agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-joet da pa isada in post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay daw eh. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Daggumpay to'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya, kalakit din na bakit. Buyaam lang. Sana masapol nga uyawom ida? Ay ibagbagak laang ti pudnaw lakay. Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrabaho da ijay syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi ngagblablag da magaya man. Amon bakit? Saan ang masapol ang pakibiyahang mami na makikitam? Ipapudot mo mang di ti kape, tagkapeta. Kurang lang data iti kape.
na ibagak kada kayo, Tata Luisito. Anya dayta, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ije syudad, Tata. Ijay, ti pagtrab-trabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samot at trabaho ti aramiden da ije, Tata? Ajat ka at bosawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ije, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbeblag da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Intun kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala damat, agpada da nagtangkan ti bagida. Nanay, diyak ka mo na ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak ken manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mare. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada, kat nagtangken mo ti bagina. No agkanta na, kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mare. Luk-luk pun dalang ti bagbagida, Mare. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita. Ngam kasla lipsing manan sika. Agkomment ka, Mare. Ibagam alipsing laang ti kantada. Agkomment ka matlaang iti video da iti nagsalada. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramiden da. Aywan, Amare. Nasakit iti mata ti kasta amapanda ipopos. Nagawid ka din dita, Lisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay lakin dimot. Tunggal umay dito'y balay kadakwi ni kan Martin nga gasawa. Titupi ko yun. Anya kumatida ka si Jay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ita. Tapnawanin ti alo sa uyo. Dakas ayat ti agsuggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din. Ay lakay. Tapno ibakan ka. Sabali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Lawan tinasayat ngay bagayo. Aguli magkayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sabali a tao ter aramiden nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo matitay. Nabuyak ngamin ti video yaw ita sawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ha. Vlogger, kayo magayawag. Kinapudno na, da kami ti agkanta iti kasarti ka aruba tayo inton sumaruno abulan, Tatang. Lukasta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Una, Tatang, isupay mo ti itid da talent fee Mayat na itanak kaw. Ipanagkakyaw ka nagiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sync kung kunada ngamin dito ikay. Anya? Nagadua sa nagiti managapal. Idinamuan da nga ag-vlog kayo nga gasawa anak kaw. Aging gaita, kastada latta. Wag, nupay kasta. Di kay maupay anak kaw. Kasta talaga nagiti tattao. Ama nagapal. Amin agaraw yaw dilawan da. Iramidan da kayo. Hindi pa kay babay na niyaw. Di kay madanagan, Tatang. Uray anya pa'y tibagbagada. Ituloy milatta, ter aramiden me. Anya rin yawag ni Tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga agawid tayo itong sumaron na abulan? Lakay.
Imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan mo't. Mayat ka no agawid na. Managapal kung kunapay ni tatay itay. Dagiti kalugaran mi Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot ti kasta bakit? Wan nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talat ter aramiden ta. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta pa da tao. Nay, basaam da ito'y comment bakit? Anya comment day talakay. Lipsing ka no ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Madi ti comment da. Ne, kita agman no asino ti nag-comment iti kas talakay. At dahi niyo, Lisa, ni Karen mo't jamay siya. isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replyak ka di ba kay? Ay sanan, awan matlaang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment dit na. Saan ta apa-apit tong? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Ada kaming tatang. Agtugaw kayo pa anak ka. Lugan nyo ka di day. Wen tatang, hulugan day ta, ngamdandan ma-fully paid. No kasta, adaba gaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kasta nga adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sideline ng tatang. Ay way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasarita yung ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat lang tatang. Mapan kaming to iti ayan dainton malang. Gayam, mabalay na negosyo tagkanta. Un tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Ki trabaho yung ay gayam bijesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mila ang ti-vlog ta isupay mo't. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayo, no nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan, di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa nagawid kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Una, tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkanta iti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami ti kayat damilan nga agkanta iti kalaysada. Kabaalan yu nga rod? Wan iso nga rod anagwan kami idi nag-message da. No kasta. Talagang addalat tamo ti kaarubang agpilip iti talent da. Napauli Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day jay? Wen, lugan mi day jay. Simple laeng. Talagang umas asensoda. Adabay gayam ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nagawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino tinang ibagakan ka, amakan mo kuna dalaang dayta. Ni Queenie mismo tinangibaga mare. Anya? Adda pa yung tilugan da ka. Sigurado a second hand laang dayjay. Kan utang tinaggapuan na. Pangalanda kumangay mat iti bayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie.
Anya day jay mare. Da kayo kano matiagkanta iti kalay sa damilan. Wen, da kami na rod. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di pare ko? Ah, ay awan. Awan mo't kit de. Kayat ko lang nga i-confirm no pudno mo't laang. Umay kayon to tapno agsasalakan agkakanta tayo. Ay, uwan Makitan to no sa anak asumadot. Tapno mabuya yung matlaang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya. Naimbag man, ta saan kaya nagpinungot kini Karen? Bakit? Wen ata nakapagtepelak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas na madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng day jay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapol nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isudamot gayam tagbutan. Ay, agin tuturod man nga minan dagita managapan lakay. Ngam, ala, bayamon. Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala. Uray siyak nga rod, Mari. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso, mare. Kasanulaangan, no i-special mention data ijay, Mari. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang rona kat isudang agasawa ti agkanta. Amangan no bumalas da, mare. Indilit mo ka de, dagiti comment mo iti post da. Ay, won, mare. Deleted aminan. Uray siyak, Mari. Indilit kon. Ngam adala-tadanag ko, Mari. Narigat man, no ma-special mention ta ijay. Ay, nakababain mo. Mapan kayo git din. Tapno mangagyo ti golden voice dagiti taong uyawan nyo. Na Mare, nagato ti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta da ni itay. wan nga rod, Mari. Talaga nga adugayam ti fans da uray dito'y lugar tayo. Won nga rod. Uray anya ti ibagbagata kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mari. Sapay in marmari testa kadagiti kalugaran alipsing laeng ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantada. Lip-sync ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yu may. Talaga talented da. Oray uyawan nyo ida. Agprog-progreso dalata. Da kayo nga. Ada sweldo nyo iti kas aramidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si ka Albert. Ay na, inton sumaruno, agbalin kayo naragsak para iti padayo a tao. Di yu ipalubos nga apal ti agari di ta puso yu. Naimpaglaga na, tasan awar freak da kuin eh. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro a tao. Delikado kayo. Amangan no special mention kayo matern. Kasano ngay, mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tang agawid da, Mari? Agsublida kano ijay syudad intunulunis, mare. Panag ko na, Mari. Mapakawanda ta nga tano, agsorry ta. Day tatidyak sigurado, mare. Uray nagdelete ta ti comment no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sa bagay, gusto ka, Mari. Saan ta amaamuan ti sungbat ti saludsud ta, no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da, aklunan tan Anya ngay, kat managbasol mat nga mintingiwat ta.
vô đó anh mừng luôn á. Rồi em vô tủ anh đi em biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo đâu vận chuyển trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. Thì đúng rồi. Người ta Nói chứ muốn con gái anh này cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho? hả? Trẻ quá thì nó không lo được. Không má, khi nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm rồi nó quen ai quen. Không, ý là nó có anh hay là nó 25 tuổi, 6 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh. Hư này, dễ đấy. Rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi, 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ thấy nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại Đâu liên quan. người ta bây giờ Ủa ví dụ mà Người ta mình phải đi theo người ta. anh đang là phụ huynh mà anh biết sao? Ủa vậy hơn 15 được không anh? Hơn 15 tuổi hả? Hơn 5 tuổi không? Sao không? Nhưng mà anh rất thân thiết là Không thân thiết với ai này. Không, thương yêu con gái một lần sao Không không? không thương yêu. Ủa vậy là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn gì dạng gì hả? Không được đâu. Ủa sao? rồi Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu em em vậy. bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chất độc mùi da cam cả. Rồi ok. Rồi kiếp mà mấy bé đi, Mấy bé nào? mấy bé chụp tới tới. Rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó anh cho nó Thôi cưới. đừng bạn nó nữa được không? Để làm cái gì bé? Có cái nói chuyện hay nhất thôi Con gái à. anh Hay nữa. Không hết rồi. hơn người ta 5 tuổi rồi không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn Tới lúc còn cái Như nó lớn tuổi cỡ đó thì Không có em, không có bạn nó nghĩ gì nói chứ đâu. ý là 25 á, 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi thằng kia 20, thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, Tương lai thì khó nói mà. ý là anh có chịu không chứ đúng rồi. Anh em là ba chồng tụi em đây mà con nít là em hỏi người lớn nha anh. Tư duy tầm nhìn nó cao, anh nói tầm nhìn nó cao mà. Đó. Anh nhìn anh sao cao bằng em được? Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ Em nè. tầm nhìn cao hơn cái gì? Đó, anh nói đi. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không? Đúng. Đấy kia nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi đẹp, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, còn mấy kia mới 18 rồi đúng không? Là sao nữa? Chỉ là 3 tuổi mà, còn mấy như hơn 3 tuổi á. tuổi hả? Ôi nhưng mà cũng như nhìn nó lớn gì. Thiệt, không nhìn ra luôn, bé như xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Ba 3 tuổi, 21, 24. Thêm- Là sao mày? Là cái gì? Thấy dụ nó mốt nó cưới chồng Bắc thì chắc anh đâu. Không. Anh nếu cho đấy mà bắt. Rồi nó bay ra Bắc là ở Trung Trung Quốc. Quốc Bắc nè. Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy dài lấy người bắt em ơi. Hai lấy người bắt mình mạnh lắm. Miền Trung anh. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. Đây là ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy Con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tôi tường? làm để con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời anh có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi. Mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó. Đúng không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má giờ lo học. Cái hồi con bé như bây giờ là 10 mấy? 15, 16 đúng không? Thời mà em mới tí xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng mua rồi đó, thiệt kiểu anh em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 là có bầu rồi cái gì. Ý em nói là gọi là mai này cha, Mai nghèo á, ý là có thằng Mai đào vậy đây. Mai đào gì đây chứ. nó không có con rể luôn. Con rể đâu gì đây chứ. Có, đây, một ứng viên. Ai Ông trời mới chớp rồi mãi kìa nè. Gió đánh hàng Để hỏi anh mày chứ. Anh Đạt có nhận cơm anh. Em có nhận cơm không? Anh Đạt không xứng nhận cơm anh. Cho em có đồ dưỡng điện nè, bộ điện răng nó dưỡng điện tốt. Hằng, xuống dưới bắt vào cơm đây là. Cô gì? Em nữa. Anh Đạt chưa dễ số kìa.
Khánh này nói chứ vô bay tiền đó. Đang nợ mãi vậy. Nặng em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đang đi nào rồi? hẹn với chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ lý năng tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm công nghệ đạt cao nhất. Thì nãy em nhắm một ông anh là sinh năm 96 rồi. Thì lắm. Sẽ làm hả? Làm Ghê gì vậy sao? má Thì sao? Tới nghĩ tới nữa. Chưa nghĩ tới mà Em hỏi gì á? em hỏi vẽ. Hỏi vẽ rồi. Để vẽ được cái này. Vẽ tinh tú. Đúng rồi. Để lần sau mua kem bút. Nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Đấy vậy. Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa mà bút gì mới được. bút bằng sắt á hay là gì? Khổ. Sách gì? Mua cây bút. Sắt của bạn Bút. căng nè. Em muốn cây bút gì? Cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt gì vậy? Anh thắng gì vậy? Hả không này mà ngồi tắt sớm với ông được. Tắt âm cái audio này cái nên tắt âm. Giải Ý là bút vẽ ra nước. Rồi được. Gì mua gà Mua gà ngồi giữa nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Giá Là cái giá bút lúc mà cô á để được hội nhóm chung thì xin Vậy cô hả? cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có ghép trận được. Phải năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Bạn hành ngồi đó tí là 11 nhiễm anh Đạt luôn á. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó lắm, đá đậu hơn Hút học theo luôn á. Đợi đầu ai dài tóc người đó hôn. Ý là ai Có tóc hắn đi, cậu Linh đi chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh Đạt nói là ai tóc dài là ít LC nhiều. Ít LC. tại gần ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. hết luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ đi thôi kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi tôi treo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút à? 10 phút rồi tắt rồi. Chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt nếu là biết giận biết ta trong trận thắng mà. Đúng rồi. Ý là Nè ơi, bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì thì cứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không có ba ông gì, ba ông gì. Không à, anh cái gì là khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa vào phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ sinh học. Đuổi xuống làm lại. Thì đáng là vũ sinh học đó. Ở bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder, đổi tên. New folder 2. Tới lúc là đổi tên là chung đua nè, không có gì để nói với Đạt nữa. Phải quyền copyright. Ui. Tú giờ nó nhẹ dữ thì. Mình chưa nói chứ, ví dụ một con gái anh đi tới hai đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chồng nó chậm cha. Anh gì nghĩ nó quen gì thì đi rồi đi sao ba? Phải không? Phải cái lúc nói chuyện nó không? Cái anh thôi đừng. Cưng. Mình phải làm gì để hốt nó mài. Rồi cưng nó như trứng vậy. Mình khóc thôi chứ. Nhưng ba thằng cũng khóc đâu, gã đi mình cũng khóc. Bắt rễ mà. Bắt rễ luôn. Vậy có rễ không? Cái đó là trước là tụi em hỏi thằng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về gì? Đồng Nai không? Nó nói thôi, nhà đi nhiều bây giờ nghe được gì? Nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. Nhà nói có em có đó. Vậy là Không rồi anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống như vậy. Vậy là một nhà mà cho. Nhà hơi bị nhiều nhà. Nhiều nhà của ta, nhà của khu phố liên quen tới nhà. Để thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa căn. Em mới cho anh quen với Mr. Beast lấy 1% cái tiền của Mr. Beast là đủ. 1% là đủ giàu rồi đấy. Mr. Beast Việt Nam đúng không? Không à. Mấy Beast Việt Nam cho 10.000 xôi thấy mệt rồi đó. Không đủ tiền mua xôi nữa. Nói chơi anh Đạt ơi. Muốn có gì? Lẹ số lẹ. Đấy, bắt đầu nói chuyện rồi nha. Thiệt khổ. Rồi ok, không giỡn. Nó thấy này. Bình thường em có liên túc rồi nào không giỡn. Nói chứ làm. Làm gì? Em có một cái tên này. Chữ K. Thôi vậy mẹ. Chữ H. Không H ở đây. Chữ bờ. Không có chữ bờ nào ở đây cơ. Mấy phút rồi sao? 9 phút rồi. 10 phút rồi, 10 phút rồi, 10 phút rồi. Ok, tắt. Tắt luôn hả?